Ok, malo mi je zbunjujuća ova ideja da za zdravo mršavljenje treba balansirati ishranu i imati neki kalorijski deficit, iz više razloga. Najpre, mi iz hrane možemo samo deo potencijalne energije iskoristiti, to jest deponovati. A opet i od te deponovane energije se može samo deo iskoristiti za efikasan rad. A pošto svaki proces u telu ima drugačiju efikasnost, pretvaranje energije u koristan rad, verujem da je mnogo teško odrediti i sprovesti taj hipotetički energetski, to jest kalorijski deficit. A što se tiče gubitka težine, pošto ne možemo prevesti masu u energiju, jedini način osloboditi se viška mase je disanjem i izlučivanjem krajnjih produkta metabolizma glavnih energenata, to jest ugljenih hidrata i masti. Takođe, ovi energenti nemaju iste kapacitete čuvanja energije. Naprimer, 1 gram glukoze, kao predstavnik ugljenih hidrata, čuva oko 4 kalorije, dok palmitinska kiselina, kao predstavnik masti, čuva bar 2 puta više. I ako bismo izvrnili jednačinu i pitali koliko grama za dobijanje 1 kalorije, shvatili bismo da su ugljeni hidrati generalno bar 2 puta teži, za isti broj kalorija. Dodatno, nakon digestije metabolizma pojedinih masti, dobija se više energije, u poređenju na digestiju metabolizam pojedinih ugljenih hidrata. Na sve to ide priča balansirane ishrane. I ako je ovo preporučeni balansirani tanjir, gde dominiraju ugljeni hidrati, i ako sam u pravu za ovo sve prethodno, ovakav tanjir ne može biti zdrav i održiv. I posljednji razlog je što je naša konstitucija u najvećoj meri određena hormonima. Ovakva balansirana ishrana drži povišeni nivo insulina koji favorizuje deponovanje energije, ali takođe su primjera glukagon. A glukagon je taj koji promoviše trošenje tih energetskih depoa. Ukoliko ne grešim previše, unete kalorije i tekako nisu jednake potrošenim kalorijama. Validno zdravo mršavljenje znači težinski deficit, a ne kalorijski i energetski deficit. I neka moja procena je da je potrebno bar 10 puta više truda za mršavljenje na preporučenoj balansiranoj ishrani. Pogotovo što svaki živi organizam, pa i mi, teži očuvanju energije i konstitucije.